Mwaramutse abandi mwiriwe bitewe n'aho muherereye. Twebwe hano muri Afurika turabyutse, haracari mu gitondo ca kare. Rero reka nifurize abantu bose bino umunsi mwiza, mugire umunsi mwiza ubabere mwiza, ndetse inshuti zanjye n'abafana banjye rusange ndabifuriza yuko uyu munsi waza kubabera mwiza. Hanyuma ndashimira abantu badukurikirana batuye mu mpande zo mw'isi zose, ahantu uherereye hariho hose, ndagushimiye cyane. Hanyuma rero tudatinze, dufite hano inkuru itashimishije, inkuru y'incamugongo, inkuru ibabaje cyane. Mbere na mbere bavuze yuko uyu musore ari umusore w'abanyabyinshi. Reka duheze abanyabyinshi pole, mwihangane kandi mukomere, nta kundi. Umugenzi yagiye ariko aheza ni mu ijuru, twese tuzamusanga nk'uko twese ariyo nzira. Hanyuma rero uyu muhungu amazina yiwe bavuze ko yitwa Ganza. Uyu muhungu ni umuhungu ukiri mutoya cyane, mu buryo umureba nawe ubona ko ashobora kuba atarengeje imyaka 22. Uramubona ni umuhungu ukiri mutoya cyane, umwana wari ugifite ahazaza hiwe, umusore mwiza ukiri mutoya cyane. Ariko kuri uyu munsi rero tubazaniye amakuru y'uko atagihari, yitabye Imana. Uburyo rero ibintu byifashe, ntabwo uyu musore yapfuye uyu munsi. Amakuru twagiye dufata gusa urupfu rwe rurayoberanye, ntawamenye ngo Ganza yishwe n'iki, yaragwaye, byagenze gute. Rero nibyo bintu byayobeye abantu kugeza n'ubu, ntituzi ngo ni iyihe ndwara yoba yagwaye iramwica, cyangwa se n'iki cyamubayeho kugira ngo abe yapfa. Amakuru avugika kuko uyu musore Ganza ab'iwabo famiye yiwe baba hanze, ndetse reka tubaheze pole famiye ya Ganza, haba kwa ba nyirarume ndetse n'iwabo avuka no ku banyamurenge bose, n'inshuti n'abandi bavandimwe batari abanyamurenge, mwese twabaheza pole, mwihangane kandi mukomere, nta kundi. Hanyuma rero uyu muhungu Ganza bavuze yuko yari asanzwe yibana, yabaga mu nzu yiwe wenyine, ariko muri iyo nzu yiwe yabagamo hakaba yaragere iminsi nk'ibiri, umwe gutyo agahamagara, yari afite umuntu ahamagara. Mbese ntabwo yari umukozi wiwe, ariko yari amufite nk'umuntu ahamagara abwira ati ngwino nkorera amasuku hano mu rugo, wenda afura imyenda cyangwa abe yakoropa. None uwo mukozi wazaga gukoropa, kugira buri kimwe mbese wiwe kwa Ganza, kuhakora amasuku, akire gutya abona noneho umunsi umwe Ganza atamuhamagaye. Bukeye ntiyamuhamagara, arasubira kandi agera aho ngaho aravuga ati se murabizi abantu benshi, urumva uwo ntabwo yari umukozi wo mu nzu, yari umukozi bene wa wundi nyine uza gupagasa buri munsi, avuga ati wenda ngiye gupagasa hariya ndebe ko uyu muntu yampa udufaranga. Geraho aratekereza ati se ubundi kuki hari ahantu wenda uriya muntu adaherutse kumpamagara, kandi uwo mukozi akamuhamagara ashaka kumubaza ati se bose bimeze gute, se se hari akazi karahari. Ariko nawe ntibyari bisanzwe kuba atomuhamagara, nk'uko ngo yaramuhamagaraga amubwira ati ntabwo bwoki, atamuhamagaye amubwira ati ngwino ukorope, haba atari n'imyenda akabaje wenda aje gukora amasuku yo mu nzu gusa, ariko akisubirirayo. Hanyuma rero uyu mukozi agire gutya abona haciye iminsi nkingahe, aravuga ati se uyu muntu yagiye he kweri, uyu mujama nsanzwe nkorera yagiye hehe, ko atakimpamagara, vipi byagenze gute? Wa mugabo rero umukorera afata urugendo aragenda aja kwa Ganza. Akihagera arakomanga,
akabona inzu irakinze ariko inzu mbese ikingiye imbere, yakomanga umuntu ntakingure, yakomanga umuntu ntakingure, ngo abyibazaho cyane, ngo arangije kubyibazaho cyane aravuga ati si ubundi ibi bintu ni ibiki? Mu mwanya rero haza kuza abandi bantu basanga ari gukomanga, basanze ari gukomanga arababwira ati yemwe muntu hano ko ndahamagara bose sanzwe nsa n'ubundi kare kamukomangira akankingurira, ariko nari muhamagaye umwanya muremure atankingurira. Barebye ku rugi, abandi baturanyi baravuga ati uru rugi rusanzwe rwarakinzwe gutya, rugize iminsi nkinganti turamubona natwe asohoka, ahubwo simbizi nimba yaragiye he, ntituherutse kumubona. Abaturanyi ati ntabwo duherutse kumubona kabisa uyu muntu wo muri iyi nzu, nimba yaragiye he ntituzi natwe. Bareba ku nzu bakabona umuntu se yarimutse ntiyasezera, ariko kandi bareba ku rugi bakabona urugi rukingiye indani, ntabwo rukingiye inyuma. Akavuga ati none umuntu arimo se, umuntu udasohoka byagenze gute? Noneho mu gihe bakiri kubyibazaho baravuga ati tugomba gukomanga cyane tukareba nimba uyu muntu ashobora kuba agihari. Barakomanga bahamagara, baramuhamagara mu izina rye, bumva umuntu wapi byanze, barahamagara birabananira, bageraho bahitamo kuvuga ati rero tugomba kumenya icyabaye kuri iyi nzu, kuki umuntu atafungiye imbere atafungiye inyuma, abantu gatayari baba batangiye kugira k'akantu k'amashaka, bibaza se ni gute umuntu iwe yoba yarimutse agafungira imbere, ubwo yaciye he? Ni gute yoba hari tugakomanga umwanya ungana gutya ntakingure? Ibintu byaba byabaye gute? Babyibazagaho. Mu gihe bakaba babyibazaho bagera baravuga ati rero reka dukunde uru rugi twinjire turebe tumenye basi nimba uyu muhungu niba yari byaragenze gute kuvuga ngo bimere gutya. Nuko bafashe urugi bararuciye, barukubisemo ibiti bararuhotoye, urugi ruracitse. Rukimara gucika barinjira, ngo bakimara kugera mu nzu basanze umuntu yarapfuye kera, ahubwo basanga n'umubiri wiwe warangiritse. Birayoberana rero, ibyo biba amayobera abantu ntikugeza n'ubu, kugeza no kuri iyi saha tuvuga amakuru twagiye dushakisha twakira, aya makuru twashatse no kuba twayagezaho abantu mbere, inshuti n'abavandimwe, kuko hari abantu bo mu mafamiye yabo bagiye baduhamagara ati amakuru nimuyashire nyine abantu babibone bamenye ko umuntu yitabye Imana. Ariko dushakisha amakuru n'abo batubwiraga amakuru tukababaza se Ganza yishwe n'iki, uyu musore yishwe n'iki ukiri muto w'umwana ungana gutya? Birabayobera abantu bose, bitubera amayobera kugeza na n'ubu. Uwakubwira ngo azi icyamwishe yaba akubeshe. Gusa reka duhe famiye pole, duhe inshuti n'abavandimwe pole, duheze buri muntu wese uri kureba kino kiganiro pole no kwihangana. Murabona uyu mwana yarakira umwana muto ufite ahazaza hiwe heza, yararimo apanga byinshi wenda azageraho, byinshi kandi byiza, yari afite ejo hazaza hiwe heza, ariko kuri uyu munsi ntakiri mu mwisi y'abazima, yarangije kwitaba Imana. Bitavuze yuko yapfuye uyu munsi, ahubwo ashobora kuba agize iminsi itari mikeya yitabye Imana. Gusa twihangane dukomere, twese niyo nzira. Bibiliya iravuga ngo aho kuririra ugiye ugomba kuririra usigaye. Rero mureke turirire abasigaye kuruta abagiye, nk'uko abagiye bararuhutse kandi
ubuzima bwabo burangiriye aha. Rero abasigaye turacarimo turwana n'isi, iyi si irimo ibibazo byinshi bishobora no kuba kugeza n'ubu ngubu hari nk'umuntu wenda kubera gutinda buriya no ku isi nabyo, hari igihe iyi si kubera ko ari isi y'ibibazo usanga unakoreyemo n'andi makosa wenda atakabayeho. Kuri ubu ngubu hari igihe usanga umuntu agize imyaka wenda 70 ku isi, ariko ugasanga uwo muntu akoze icyaha ku myaka 50, 60. Urumva iyo aje kuba yaripfiriye nka mbere ko kuri 20, 30, icyo gihe akaba yariyigereye mu ijuru. Ariko kubera isi igenda ihinduka ugasanga isi igiye imunaniza muri iyo myaka, bikazarangira wenda ahangutse. Ariko mureke dusenge dushikamye, kandi buri muntu wese azagenda yitunganyije, kuko ntituzi umwanya n'isaha turabigendana, ntituzi ngo twebwe iherezo ryacu ni ryari. Gusa abantu bose bihangane kandi bakomere, aheza niho yagiye mu ijuru tuzamusanga. Murakoze cyane abantu badukurikirana kuri Ruta TV1 ndetse n'umunyamakuru wanyu Rutazunguzwa. Nari mvuze wenda nkanje mbasabisha ati wenda abantu begereye famiye y'uyu musore mwagenda mukabegera, mukabaha pole, mukabafata ku mugongo. Nibyo byiza cyane, mubahumurize bakomere kandi babyakire. Urupfu ni umwanzi ariko ni intumwa y'Imana. Iyi yari intumwa y'Imana yari igeze, rero umunsi wari ugeze Imana imutuma w'intumwa, iyo ntumwa imugeza ku Mana. Abamuzi nta magambo mabi bamuziho, nta kintu kibi yakoze. Abenshi bavuga yuko abamuzi bavuga nk'uko yari umwana w'umukristo wakundaga no gusenga cyane. Ariko nta kundi, dukomere twihangane bantu banjye, aheza ni mu ijuru. Murakoze cyane.